Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Maricel, imawag ngamin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang mare. Maawatak mat. Anya nga minin ti gagaram. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko mare. Anya ti utangam aya, wag manan. Wen, jacket matan ti utangak. Nalamak ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y matanabayadan ti wagwag nga imo na nga inutang mo, mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway mare. Agbayad aktukin ka no ada mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mo ti kwarta. Wen, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawa, anya ta aramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita akmatla ang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan kapay lagi ijay, kat amumod nga agpadpada tila ko yo. Ni tatang mo't, masapol ang maamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Una, tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at tikasta akapanunutam ka ti anak ko? Di kay madanagan, ta saan kumat nga ipadlaw, tatang. Ayun gayam, adda mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, ta siyak ti mang receive. Nilusin samot ginang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan, Kathy, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta? Talo ti supplier ko. Aya, Wen tano out of stock ti maysa, adda pa'y do backup ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret? Saan ang mabalin nga ibagakan ka? Amumot, agpada ti lakot na. Saan kumat asorotan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay si ka, mano ti panangilaklakom itikas na abel, aya. Ay, kwa. Oh, makitam day ta. Uray si ka, di mo maibaga kanyak no mano ti presyo ti lakom. Ay, good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat ti isang mo ita amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibus ngamin tilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at to'y tibayad ko, Mare. Ay na, agyaman naklaunay mare. Isupay nga igatang kumanen iti ukay nga ilako. Ay, kawan tapno adamanan utangak. Saan mat kit di adakis ti umutang? Nulakit di ammom ti agbayad. No kasta, okay lang keng ka nga umutangak manan? Amare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga itit ko. Sige, Mare. Ikanak nga rod iti may sapay, Mare. Jay kumapuro a jacket, ta iso ti bestseller ko. Okay, sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pagpabasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakay? Ti anya lakay? Binayadan ka din ni Maricel ti utang na keng ka? Wen lakay, binayadan na ti sigod nga utang na, ngam imutang manan. Apay ka di? Okay. Nakabayad mo gaya man. Kunaklakid din saan pa? Apay an nasaludsod mo lakay? Awan tanakitak anang restaurant da itinubyo na di sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pag kunamot bakit? Ata na ibus kanumot adagos tila ko na.
Talaga na diskarte day dya babae. Naku nampay lakay. Nalaing amang ibirok si ka. Iso na lang ta puro utang mo no kasta nga at dagatangan na kin ka. Dayjay lang nga. Ang tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tila akom awagwag Maricel. At ka di kurso na, Madam Kate. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay ko, ni Marisyo na ti supplier ko, Madam. No kasta, suki nakagayam dayjay a babae. One, apay? Manungay ti panangilakla ko na iti may sabil a jacket. Ay ko, depende mo't Madam. Ada 8,000, kan ada mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apelyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako. Manuti kastoy. Ay ko, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw. Nangina mo gayam. Ha? No siya kat 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analakla kagayam ti lakok. No kayat mo, di siya kon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin la tamot. 1 month to pay. Ay kamayat nga ron, ano kasta, Madam? Ay wana, dakdakkel pa'y ti ganansyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak, mapan ka lang ijibalay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Kate. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganansyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabaling ti utang, Madam. Ay nawaw, di mo't imbagak kung kaamabalen. 1 month to pay. Ay pautangan, nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin, kat itangaal daw matlaang kuma. Ta isupay no ada may lakwak. Mabalin la tamot. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak tapno ada ebidensya. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't dayday. Ay nawaw. Suki na idi tatang. Saanen ita? Anya timbagbagam iti dayday Maricel. Imbagak laeng met analaklak ati lakaw. No siyak ti pagpasuplayan na. Dakdakkel to ti ganansya na. Agar-aramid ka iti iso. Ni tatang met. Kasta at talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Agaagaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang. Ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus, ta ikalintagang pa lang ti dakis nga ramid mo anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy Lakay. Iti anda Maricel. Abay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo ti nakadisplay tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Abay ka di. Doa bulan nun asaan nga imimay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilaklako na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na kin ka? Wala kay, binayadan na matkit di. Mas daawak lang ta saan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na kin ka bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo. Bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Nailakom ti inutang mo akot kanyak. Wen, Madam. Naila ko aminen, iso nga umutang akmanen. Ayun manuti utangam. May saabil laang, Madam. Bill ti daster ngay, di mo kayat. Amangan numaornong ti utang ko, Madam. Di bali ata amo mati agbayad. O sige, saggay sa nga rod ti utangak, Madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat makasigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanyak, Lakay. Bakit? Amo ko no asino ti supplier ni Maricel asukin. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaang. Aya, Uy, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga rod ti maaramidak no ni Kati maten ti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, atap na mo, bakit?
San ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti maysa. Wen lakay, pagyamanak lata. Ngamin, nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inut-utang na dagiti lako. Saan ka di nga imay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko. Apay ka de. Ay nawaw. Apay ngay akas tamot kan ti aramiden na. Apay aya. At dapay ti utang na adi na binayadan kanyak, tatang. I-text mo Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan, mapankalaangan itayanda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti personal. Narigat mo't laang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaamo iti bodega, tatang. Ang mga no umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No maira na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urain nakalatan na. Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, Madam. Tibayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mat nga rod pagbayad ko, Madam. Ay nawaw. Apay nga awan. Kas makita yumat. Saan anaibos tila ko? Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. Ti dadduma in pautang ko. Urayak laeng ang makabayad da. Iti kasta, makabayad akmet iti utang ko kada kayo, Madam. Makabulan lang ti itid ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuran launa yung tatang. Makatawunan tinapalabas. Ngam aging ita. Saan pa'y anakabayad day di Maricel? Makabulan lang titulagan mi ide. Basol mo Ay nawaw. Basol ko pa'y gayam ita. Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asuki ni Suna akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam day jay. Kanya nga ita, si kamot laang tinagarami diti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir, tatang. Si Kantupay, di mo masingir ti utang na. Siyak pa kitday, alaklakayanan. Sayang day jay no saan ko masingir, tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day ti kanabam. Aga-agaw kan tumat ngamin iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka, Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amangagdag iti kaaruba. Ay katagbayad ka ngaminin Awan nga rod kwartak. No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makaw-awat. Anay ko, nagpuskol mat ng tirupam. Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabam. Si kalangarudot tinakautang. Ti ko nam kadik at sa anak abumalas, Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy matiparaking ka. Aday ko. Sige. Ipatipok ko. Aya, lumaban ka pay? Anay? Kurang pay? Saan asyak tikap kabilang ko na? Tatalaga lumaban na. In pabarangay mo't gayam kanun ni Kati ni Maricel. Ay nawaw, iti anya aga po matlakay. Tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel iti na minsan daw. Anya? Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel adi na nabayadan. No daduma ket narigat mat ngamin ang masingir day jay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsango. Ay baglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Tauray ut-utangan na dagiti lako ket mayat latta ti nakisaritak ken kuana. Naimbagman, tanalagip mo timay. Atoy, sangaribo. Ay nawaw. Sangaribo laang. Ano sam taday talang mati adda, Madam. Ay una yun, Maricel. Natawunanon day jay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang sangaribo laang tiit-itid mo kanya. Ay unay kan. Day talaang ngarud ti kabaelak kunak. Di ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko ti agbayad. Hay na, jak among. Dakkel ti lugik iti reji a Maricel, tatang. Anya nga rod ti maaramida, makit lumaban mo't nga rod. Kaanon to ang makasingirak no kasjay laeng.
Ano sa mo na? Anya nga rin ti maaramidan tayo nukas niya lang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din o pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan gayam tatang? Sakit ti ulo laang ti impain na kanyak. Oho, pinilimot nga'y bagbagam. Kat no inagaw mo lang ni Maricel Kensyo na. No amok laang tatang. No amok laang atiwod kan tangsit day di a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin day ta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, ken tiwad magayam. Ay, nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, maibus man ang ingredients. Ay nawaw, kasarsarita man ti bagimon bakit? Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maalat ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya? Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramida. Agkita kay ti internet Uno saan? Agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day. Inaramid kunday talakay. Ngam sabali ti raman na. Addalakit di secret recipe ti nangaramid iti day ti kimchi. Di ag trial and error kalatan bakal. Unen bareng maalak kumamot ang titimpla kayat ko, lakay. Agnganga ka, lakay. Anya? Agnganga ka, ta iparaman ko kan katikimchi nga inaramid ko. Naalam mong titimpla kayat mo bakal? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam lakay. Ay, may sapay man bakal? Agnganga ka, Oh, anya timako nam itiraman na lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi para man ang ti Stella di bakal? Panagkunak na alam mong titimpla kayat mo. Mabalinin lakay. Agarami dakmet iti kimchi. Ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di daman ng tibaro arisipe, bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Adaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublik lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagadu kimchi. Lakom dagita ipag. Ipag. Ipadas ko man mati agla ko iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang awan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang tibayad ko. Okay lang ang ipag. Mauray ko mat. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak ijibalay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipagmilan Carlo lakay.
Ay naman. Ay niya ti ginatang mo aya. Lalabaga mo eh. Korean food day to'y lakay. Kastoy ti kunada a kimchi. Sana ka mahilig iti kakastamakan bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag day to'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit met? Kasano kumaama ibagak no na imas? Uno saan? Kadyak met ammo no anya ti raman ta kimchi nga ibagbagayo. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga dahito amakan. Apya kastoy ti raman na. Naimas matlaang lakay. Kurang mo pa'y. Saanan? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag tagarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya kumaita. Saan mo't adakas no aglako akmat iti Korean food? Nangyagak manen iti ila ko yun, Nana Adora. Anya nga'y tainyag mo balasang ko. Merienda pa ilaang, Nana. Kimchi nga'y. Naibusan ti in-display. Awanan ti ilako. Ay nawaw, naibus adagos. Wanmat. Jak ammo ang mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi. Oray siyak ngamen kat idiramanak makapaadek sika. Kursunadak titimplam balasang ko. Ay kat nasaya at ano kasta, Nana. Malata garami dakman nga rod. Aywan balasang ko. Agaramid kaitan. Nana, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado akurang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mo't ipag. Ipakkumandag iti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo. No okay laang kang ka. Mabalin ka di ang maamuak ti sekretom iti kimchi nga aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agarami dakman mo't. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Iso mo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wano YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka mo gayam. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa. Apayin Lucy. Anyat inararamid mo diti kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagadumot tinday ta. Aguli makaman dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jak pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lat tangaminan Sayang mo't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na lakay. Makapaasar tumod day nga ipagmela ni. Parigatan nakpailaang mo't. Anya? Recipe laang mati daw dawatak kenkwana ngam iimot nakigdi. Sekreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, iimot na. Makapabusor. Madlaw adi na kaya ti maartapan. Ay nawaw. Agtutulad kamot ngamin, Lucy. Naimbag abigat mo, Lose. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimchi na naadura. Ha? Kimchi kunam. Wen, nangarami dakmat ay iti kimchi alako. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tanti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot, sa bali matitimpla ti kimchi alakok Nay, kita ta mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kani ipag mo. Apay kuma, kat saan mo't nga agpada ti timplame? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaramanan niyo mo't. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang ka. Agyaman aklaunay nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, Nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lako ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wan,
Jak man amo, no anya tinapanunot na. Taapay mo't akumpitensyaan na ka. Ay, nasakit-lakit di tinakam na kanyak, nana. Ay nawaw, adda ka di yung nagkinaawatan, iti ipagmaw. Kaya't na ngamin amaamuan ti sikretok iti kimchi nga aramidak, nana. Kat, imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, nana? Madanagan akmat ta syempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan dati sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min lang titunggal may sanukwa, nana. Nakasagana akon lakay, sika ngay. Hawanin na lipatan bakit? Awanan. Ti anak ta. Agururay ijay ruwar. Nasapa mo ngamin na nagdigos itay. Agrubot tayo nga rodan. Isupay ti may tulong tayo dyan. Ayun gayam, tirigalo tayo iti kaanakan tangay. Ay, way. Aday ti silid ta bakit? Danda ni malipatak mo tayo. Urayan nak nga rod, taalaak biit. Anya pa'y lang ti aramiden day di amela ni dito'y balay. Ay nako, imbitado ata asawa kat nga rod ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang kuana lakay. Anya, Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. ag-move on ka man bakit? Hindi pa napalabas abulang nga issue dahi ta a recipe. Nasakit nga rod tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka, kastamot ti bagam. Para recipe laang. Di ka makawawat mo bakit? Negosyo na nga rod dahi jay. Nagado ti recipe ti online nagkita ka. Ti recipe na nga rod ti kayat ko lakay. Jak amo ken galusi. Jak amo, nanyaman nga minen ti pampanunutan. San ana saya ti kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Kalusi. May sakamot manong Danilo. Itian niya aga po ang kuram ti ipag mo. Un ata nakaimimot day di atao. Saan nga imot ni Milanay? Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikreto na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa manong. Ay naading ko. Saan nga umanay dayta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga ruday jay. Kumusta ngay na Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailako, klose. Anya? Dua at tablaang tiginatang da. Apay ngay nana. Sa bali mat ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang akimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabaleng nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo langan, taiyawid ko nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makaamo amang i-dispose. Anyat linaon dahito a karton bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay nako, apingin nyawid mo. Un ata di da makayat agatangan. Anya, Naimbag pa'y ni Melanie. malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anya timbagak. Di ko naman kat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy matan tinapasamak. Sayang ki din. Jak mat maibos dayta, taadumat unay. Talaga asaan kang agbaligi, no dakes ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin, aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya, wan numang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo ti kimchi ala ko ni ipaglusi, nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, nana. Man-manumang amin ti gumatang. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsauma nga main kat maday ti romromwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asan ama bindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo, Danilo? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nako, kasaritam Anya ti ibagak kang kuana ngay. Salud-sudem no anya ti plano na.
Kasaritak no malamlakay. Sigurado ang nagtrabaho mananday jay. Wala ah. Tanoan niya ti bagana. Di agdalos tayo iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalos tayo, bakit? Okay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Kagaaway kami nga. Siga magayam, ipagmilan eh. Ah? Agdalos kami kano, kuna ni Manong mo. Agdalos kami imot kan lakay ko ipag. Ay, kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga eh. Di magas di tayo store. Gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo, Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaroma. nasapa kayo nga imay. Tapno adda malpas mi. Ay, kwa, saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tan no anyaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kung ka ipag. Si kakit dimat, awanan dayjay kanyak. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensya kan at talaga. Mayat ti kakatawaan nyo kan manang Melanie itaya. Kasla saan nyo akagurat itong galmaysa? Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano ba eh? Idi nagdalos tayo iti family house may. Aya, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga husto la ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasano laangan nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo. Di yu ipalubos at isimple adi yu nagkinaawatan. Timang dadail iti nasaya at alinangan nyo iti ipag mo. Ay, nawaw! Di simple aparikot kat masulbar babaan itinasaya at asaritaan. Nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apa ang nakapulis ka manan, si Kanoy me? Ay nawaw, nalipatam ka di timbagakan kay di kalman. Anya timbaga maya? Adda meeting dagiti parents ije pagadalan ita. Kita ama, amangan lumabayagan kayo manan ni Jay. Unay kamutin lakay. Meeting nga rod jay. Manong nga oras ti meeting nyo aya? Depende iti pagsasaritaan mi. Agrupat ka na. Siguraduam ang makaawig kayo kalpasan ti may nga oras. Anya? Alas 12 iti malam. Sakbay nga ag alas 3 kat adda kayon diti balay. Ay, umuna yan ti kasta, Robin. Kaibagbagak laeng a meeting ti papanak. Alas 3 lang katawan kayo pa'y anagawid. Makita ma talaga. Ay nawaw, apay arimwar kayo, friend. Umuna kami nga agawid, friend. Ne, apay ngay. Agawid kayon kat saan pa'y analpas ti meeting? Agalas tresan, friend. Okat, anya kumaitan no alas 3. Agungot nila kay kuno alas tresan, kat saan kami pa anagawid. Manan? Un, friend, sipod pa'y idi kat kasjayon. Tunggal adda papanak kat orasan na. Ay, una yan.
Amo na napatag ti pagmimitingan tayo ita. Ibagam tulatan no anya ti mapagmimitingan nyo, friend. O sige, mapanak tulangan ni Jibalayo, friend. Ay na, agyaman naklaunay, friend. Ala, umuna kami nga agawid iti anak ko. Sumarungo kay tulatan. Ay nawaw, kunak man no ada meeting yu iji pagadalan ita noy may anak ko. Adang agpay sunanang. Kay, apay anagawid ka adagos no adapay gayam meeting yaw. Tay sumat ti kayat ti anak yun, nanang. Adya, No sa anak nga agawid iti oras akayat ni Robin, sigurado nga apaan nak nanang, amangan no kabilang nakpikit di. sa dino ti ayanday ji arubin aya. Adda iti silid mi nanang, nakaturog. Di isulat ta kuman tinapan nakimiting. Dayjay pa iti kunayo nanang, kasadot na dayjay ti makimiting. Kunak laki di no binaliwan na ti kastang aramid na. Ay, saan mo nanang? Isulat tamot. Inton maminsan, di mo aramidon ti ibagbagana. Marmarwam day tao. Isu na laki di ti kanayon ang masursurot. Di mo ipalubos noy may. Agda trabaho mita. Inalam ti balon mo? Wen, ata dito'y bag ko. Nawan teramidam, agdalos ka dito'y balay ha. Di mo man panggapan ti makikaruba. Anya? Diyak kaya ti asawa ang makikakaaruba ta muna. Kutno dito'y balay laeng matiayan ko akanayon. Sa anak to kay ang makapasyar. Kasta ti mayat, noan niya timbagak, isu taramidam. Di kag patanggan tap nawan ti riri. Urayam laeng ang mapunuanak kan ka. Anyat kuran? Ay, adda ayamot imbagak. Malagrubat kakit din, tapno di ka maladaw iti trabahom. Amangan no siyak tumanin ti pabasulam, no maladaw ka. Ay na, pasensyakan ano itala ang anak umayak, friend. Itala ang manen ngamin anawaya anak. Okay lang, friend. Maawatak mo't. Kat, ti asawam nga stricto. Adda trabaho na itang friend. Ay ka, mayat nga raw ti timing ko atawan nila kay mo. Sigurado ako sila panakday jay no makita na. Ninanang laeng ti kadwak dito'y balay. Ngamawan pagdanagam, friend. Tanasingpet ni nanang. Oh, anya nga minan, tinapagmimitingan nyo, idi na palabas anawas, friend. Adda ka no bayadan tayo, friend. Manan? Gimatang da ngamin iti printer, kat adda bayadan tayo asag 500. Agasam man dayta. Kasanumat ngamin kat nagngina ti printer aginatang da. Isumulagayam, Ag merienda kayo pay. Ay, nawaw siya kuman ati nangirwar nanang. Okay la ang kanya. Si kaki dimot noy may. Saan mo't anadagsen kay? Sa kunti may dito'y balayo. Tadi kamot ngaminan mapmapan. Ito'y balay, Luy me. Taam mo yumat nila kay ko tatang. Istrikto la unay. Ay nawa, aging gayta. Katwan, amin apapanak kat orasan na tatang. Ay, nalabos mo tanti kasta. No saan ko nga aramidan ti kayat na kat guraan na. Anya nga minti bagayo ay tatang. Kasangay ti ka na kami itong Sabado. Nag-text ka dito kapsat mo ka. Aywan, nag-text kanya tatang. Mapantayo Nagasinlak to iti balay na. Sa anak mo't asigurado numapan kami tatang. Iti anjaga po, adi kay maman. Kaya saan mo takanayon na chay? Noong tanak ngay nila kay ko tatang. Adi ipagkamta sumurot mo't kami. Uray ti katugangam no kayat na di mapantayo. Inton bigaten ti kasangay ti kaanakan talakay. Kanya ko maita. Nakadesisyon ka mo't siguron. Wen, saan ka sumurot ka na kayo? Anya? No kayat yun, di mapan kayo. Saan mo tamay parit ti mapan? Pudno lakay? Saan ka nga agungat? Apay ko mga agungatak. Mapan kayo. Ngamdua nga oras ulang ijay Ay nawaw, umanay ayamot ti do nga oras lakay. Ay nawaw. Apay kit din asaan kat mangan laang mataramidan nyo ijay. Sumurot kalat tangaminan Jacket, kunak lang arutan. Apay apilitin nakpay lang amin. Makaamu ka. Nagrigat kalakit din aya akasarsarita.
agawid kami tatang. Apay nga agawid kayo kat adda pa'y timakanintun madamdama. Agmis-mis kul nga minin nila kay ko tatang. Ay, baya ba? Taag miss cool, aging ga kay kayat na. Apaan naktumanin no agawid kami tatang. Sino nga binti ng iba ka? Asan asumuro? Saan mo't ababalit at tikayat na ka na yung timasusuro? Tatang, Ay, agto ka kakititita. Itala ang banin anaurnong tayo. Agkakarat ka pa nga agawid. kasanungay no umay ni Robin dito ikat agis skandalo tatang. Eh, nawaw, umay lang at tada kami tagtarita. Sa anak ang mabutol, itasawa. Nilakay mo ti umawawag, friend? Iso nga agpay so friend. Diyak amunoan niya ti ibagakan ko na. Ay nawaw, di mo't makaururay dahi ta lalaki. Ay, madanag anak nga rod friend. Anyat orasan kat saan kami pa'y ang kaawid. Ay na, relax ka laang, friend. Kasano ang makapag-relax da tao no kastoy lang friend. Kita ang akit na nagsakti anak mo ama kaya ayam ka dagiti kasinsin na. Ay, diyak amunoan niya ti aramidak friend. Husto tinaibaga ni tatang mo, friend. Saan ang mabalinti kaya't nilakay mo akanayon ang masursurot. Nang runa kat awan mo't dakes ngar aramidam. Anderan nakamutan. Awan pa'y kadidanoy, minanang. Awan da pay. Talaga mo ta? Ay nawaw. Di mo man apaanan ti asawam no agawid da. Di na pa'y pagan ano asong batang ti awag ko. Ang mga nubisi da ijay ah. Ang mumat akaanakan nyo ti nag-birthday. Anyat orasan nanang. Ay na, masuruna ka talaga. No makaturturog ka, umunakan ang maturaw. Sa anak amaturog, aging gasan o sumangpet na giti ginak. Urayat ti panagawid day jay anoy mi. Tabagbagak manayin. Ay awan mon, Ruben! Naimbag man ta nalagi piyo pa'y lang ti agawid. Nabamban nugak lakay. Pangaasim tadinak manin pagsasawan. Anya tinagtulagan ta, ah. Ay, makauma ka man, Robin. Kaya't mo ti makaraman, ha? Kasta pa lang ti panagsungsungbat mo kanya. Kasi ka lang arudon ta dabaso na. Si kala ka na yun, ti masursurot. Ti ko nam kadikat awan ti panunot ko, ah? Ay pangaasiyaw, tapagsaritaan nyo anasaya at ti parikot yaw. Saan ang masapul nga agpinpinukaw kayaw. Kasanaw no mangag ti anak yaw. Tangkan ulo mo't tamanugang yun, nanang. Hay apaw, Ruben aya. Pag naman, makitultulag. Inton kwan, di namot lang takdaran. Kano si kati agdisdesisyon, makitultulag ba't nga ibagbagam dita? Anya mo nga tati mariknam no tunggal rumwar ka kat urasan da ka ni bakit mau. Awan aramidom ita. Abay ko ma. Mapan mo sukunan ti putot mo iya pagadalan. Abay asyak ti baon mo. Saan pa'y analpastar aramidak? Kantap no mapadasam matlang. Diwan. Day talaga ya. Itugot mo tapayong tapno saan kayo ang mainitan. 30 minutes lang ah. Anya? 1:30 ti oras ita. Sakbay nga agalas 2 kat adda kayon dito'y balay. Na. Abay nga orasan lakngay. Ay nawaw. Apay nga griri ka. Kat kastamot tar aramidam kanya. Naimbag man ta amom tinapnapanam. Siyempre ya. Siyak pa di ko na kayo nanang. Amok tararamida. Kahit anya tirik nam ita asikamat ti inorasan ni bakit mau. Ha? Nangagot imbaga ni bakit mo kang kaitay kay. Sakbay nga agalas 2 ka adda kayon dito'y balay kuna namay. Normal lang. Day ta nanang. Sigurado ka. Ngun mo. Apay nga raw adanda ni saan ama i-drawing tilangam itay si mangpet kayo itiputot mau. Eh, ka, banog ko lang. Aday dyan nanang. Nalakalang mo timang sukon kahit. Yun may isa. Saan mo't nga dayo ti pagadalan? Nilakay mo matiin baon mo anang sukon iti anak yo iti Martes, friend. Win ah, tapno mapadasan na mati maururasan no kasta nga addalakad na, friend. Isumalagayang magdardaras. Aya, One friend. Di nakpay samoten na eropaan, gapo iti kadadaras na. husto ah, tapno amuna tirik na, friend. Agkalkalingetan pa yan. Isumanan ti ibaon ko ang makitsenda inton sumaruno. Umanugot nga ta, friend. Sigurado daytan.
Ipariknak man mutkan kwa na, ti iparparik na kanya. Ay kauwan barang iso ti pagnakman na, tapno di nakaan-anderan, friend. Awan pa'y ni Ruben. Awan pa'y nanang. Ado ti impagatang mo kung kwa na aya. Kas iti sigod agat gatangak nanang. Sigurado ama is-stress mo tinday jay no sa dino man ti ayan na ita. Di na nga rod sungsungbatan ti awag ko nanang. Amangan no adda pay laang iji palingki Mayat ti kasta tapno amuna no anya ti ipikto ti kasdeng ar-aramiden na. Agyaman naklaonay nanang. Tadiyo kanunungan ti aramid ti anak yo. Ay una, sa anak akas itidaduma akatugangan akon sintidor. Naggasa taklaonay nanang. Gaputada kayo tinagbalin akatugang ha. Api nga itala ang anagawid ka. Ano, imbaon na ka makitsinda. Sa ita saludsudan nak no sa dino tinagapwak. Wala, ta-overtime ka mat. Anya? Ti saritaan takot sakbay nga agalas 11. Adda ka kuman dito'y balay. Kita man no anya ti oras ita. Ado nga ron ti tao di palingki bakit? Aya, Wen, urela agbibinang ga kami jay. Idi nakalugan akon. Traffic pay. kat, anya tirik na ti makitsenda. Nalaka? Maaramid mo iti may nga oras laang, Kumaano saan lang nga ado ti tao? Kuno sa anak ana traffic. Adda manen meeting ije pagadalan lakay. Ha, manay. Basaam ti insend ni ma'am iti group chat mi. Meeting mo ta kanayon. Si kamot ti mapantap no mapadasang. Jak kayat. Ay nawaw. Apay ngay. Basta jak kayat. Sikalat na kami ng timapan. Apay ngay, baunak pa lang. Nalakalaan kan ka. Saan ka di? No siyak ngamin timapan, kitjak amuno anya nga oras ang makaawidak. At least, no si ka ti makimiting kat may sa oras laang aramidom. Basta jak kayat di makimiting. Sikalat ng timapan. Agawid kay tulaangan numalpas ti meeting. Di nakurasan? Di mo ibagan no anya nga oras ti panagawid ko? Saan? Basta agawid kay tulatan. Di kay agpakarabi unay. Tadelikado di tadalan. At damadlaw ko ita anoy may. Anya day tasaling? Saan ka mo nga agdardaras? Saanin, friend? Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Saanan nga gungat nila kay Mau? Awan mo't imbaga na nga oras kanyak, friend. Basta ti ko na kat agawid kami tulatan numalpas ti meeting. Basta di kami kano agpakarabi ita delikadong. No kasta, nagbalbaliw mo gaya mo nila kay mo, friend. Saan da ka mo nga anderan? Sapay la kumaatag na nayo ng ti panagbalbaliw na, friend. Ay ka, naamiris namat siguro ti bidot na. Narigat nga ta, no tunggal rumwar ka, kat nilakay mo ti mangibaga, no anya nga oras ti panagawid mo. Kasla kontrolado na, no anya ti mapasamak. Ay, pudnot ako nam, friend. Narigat ti kasnyay. Awan kital na ti panunot. Ken no daduma, di mo pa yan amuno anya ti ununaem nga aramidan, no kasjay ti asawam. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga asawa? Ngam di mo sobraan. Taamangan no isupay ti pakadadaelan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot, nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yu tinatang asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam, nanang. Nateng la ka na yung ti paspasidam kanya. Anyat kayat yu aya, karne. Baknang kayo aya. Naa, adama trabahong ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga ron nga agtipid tayo, nanang. Makitkita yung mo't siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinatang iti salunat. Ay, tiyak kaya tinateng. Apay anapili kay launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamangmangan kayo pa lang. Naa, nakaimimot kamot nga inanak. Siguradwak amaamuan daytoy ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, ken Manang Lara. Siyak tumanan ti pagbali ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kastamot ka na yun. Ay, sa dino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kapsat. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabosan na nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay, kaamangan no adama inaramid mo, adi na nagustuhan. Imbalang ko lang mo tinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay, nawaw. Apay ngamin nga imbal lang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang nga kanayaw. Di nakpay pagsidaan mo't itinaimas. Ay na, mayat mo't laang tinatang iti salunat, kapsat. No siya, jak kaya tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara. Ipulong ko na nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaban na, Clara anak ka. Anya nga may nanti gagara yun. Imayak, taglablabusin ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni ang hilito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak ka. Oray awan makagapaw kat agong ungag. Di nakpay pa kanun kat adamot trabaho na. Ayan ni ang hilito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak ka, yakon kaya ti agnaed ijay. Numabalin kat dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma akan ma-stressak iter aramidan ti kabsat mau. Hello, ang hilito. At dahak pa lang dito'y pagtrabawak, manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasayaat mo't tanapatagtibag akang ka. Apay ka di, manang. Adda ni nanang dito'y balay, kat saan ama i-drawing tilanga na itay simbang pet. Anya ti inaramid mo kang kwa na aya. Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na asaw, manang. Ay nawaw, ipalawag mo anasaya at kang kwa na saan ama sapul nga iyungat mo. Kasano ngamin ka? Irespeto mo't ni nanang aading ko. Marigatan tamat laang no agpasugnod manen. Dahitan ti pagpagak. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanangan. Saan mat siguro nga umay ni nanang dito, no saan agrabi ti araramidam ken kwa na. Ay na, manang, nomum lang. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. No manugot ni manong mo, mangyag kanto itibado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay. Ada intad ko itay lakay. Nakaturog matan na kitubing. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanya. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy balay lakay. Saan da ngamin nga agkin naawatan iti kapsat ko. Isumat lagayam nga imay dito'y balay. Wan lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay. Mabalin ka ding agnaad ni nanang dito'y balay? Wala. Adamot bakanta silid. Isulatan ti silid na. Ay na, agyaman aklaunay lakay. Agyaman ak tamaawatam ti sitwasyon ni nanang. No kasta, iti gaya man ayan dalara ti pagnanaedam, kapsat. Wan kapsa,
mayat tibiyag ko ijay. Aya, Naimastikan ka na kijay. Kung saan ka mabambandaw, tawan mo tar-aramid ho. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kapsat. Sana kasapulan ni Lara titulong ko, kabsat. Ay nawaw, pag kunaamat, Wuna, takabailan na nga aramidin amin. Dayjay pa'y tikunam. uray no kabailan na nga aramidan, tumulong kalataa, anak mo matday jay. Ayun gayam, mapanak iti ayan damari tinay intud madamdama kabsat. Anyaman ti aramidam ijay. Amumun ano, anya. Ay nawaw, di mo ibaga ang makisugal ka manan kadakwada. Miso nga rod matiliw-liwamay. Isiram toki diti istur mo tamapanta makisugal kabsat biulay. Adda ginatang mo a vitamin ni nanang lakay? Aday ti bag ko bakit? Kita kami jay. Kompleto ka di? Wen, bakit? Kompleto. Ninanang, awan mo't ang makita. Adda na panan na. Sa dinaw, Iti ayan ti gayem na. Sigurado amalam tumanan ti panagawid na dayjay. anyat aramidan day jay Ti ko na ni nanang kat agi istoryada kanumet. Hagasang man day ta nga istoryada. Agmalmalam. Gagangay ti babakit alakay. Awan mat ngaminan daddo mga aramiden da. Kasangsangpet yu laang, nanang? Wuna nakaw. Sa dino tinagapan nyo kadagiti ubayin. Iti ayan ni Marisona. In-deliver mi ti order na kanya. Kastaya. Adamat na lutong adobo, nanang. Mangan kayo matan Nakaluto kayo nga rudan, iti pangaldawan tayak. Nanang. Imuna kami matlaangan anangan. Tanala daw kayo ngamin anagawid. Nilakay mo nga'y, nangal daw ka dain. Nalpasan Si kalaangan ti saan pa'y. Iso nga inbatsyanda ka iti si daem. Ay na, agyaman naklao na yan akaw. Mala, panawan kayo pa'y nga raw, tamangal dawak man mo. Agbayad akon iti utang ko, kabsat biulay. Ay nawaw, naimbag man, tanalagip mo pa'y kabsat. Nabayagan day jay nga utang mo kanyak kat. Ay nawaw, siyempre mo't. Utang ko nga raw, di bayada. Nangalaam nga iti kwartam kabsat. Inalak iti pitaka ti anak ko, kabsat. Ay nawaw, inalam iti pitaka ti anak mo kunam. No kasta, kupitam ni Lara. Kupit ayan ay chay. Anak ko mo ni Lara, kabsat. Uray pa'y anak mo ni Lara. Nagpakada ka kumalattamot akin kuana. Ay na, sigurado adi na mula ang madlaw. Ngamain, bak nang ti anak ko. Ay nawaw, Ado tinakitak a blue bills iti pitaka na kabsat. Bak nang nilara nga anak ko. Da kayo pa'y man ti mga awir iti apuyo, nanang. Ay nawaw, si Kangay. Makitsendak ita, nanang. Ay nawaw, adda kumamanin tilakad ko itakot. Okay laang kadi kada kayo, nanang. Ay kwa. Ita laang matkit di, nanang. Sige. Sakpay lang ti mga awir iti apaw. Ngam agawid ka mo ilaadagos Nanang. Manu nga oras mo ijay ngay. Dua nga oras laang. Ni Mare Estela ti kaduak. Amuyo matday jay. No iso ti agpalingke kat apagbiit laang. Adda ka di kwartam di Lara, anak ka. An-anon nyo ti kwarta, nanang. Adda ko mapangusarak. Mano ti kasapulan nyo aya. 5,000 kumano adda anak ko. Ay nawaw, nagdakulon. Italaang mo manan ngagdawat ha. Inikan kayo mat iti 1,000 idi napalabas alawas, nanang. Naibusan na. Pangus-usaran nyo iti kwartayo aya. Kat saan kayo mat nga aggas-gastos tito'y balay. Mangtad ka kaday, wanaw, sermonan na. Saan kumamat akastaan, nanang? Amuyo mat anila kay ko ti agtrab-trabaho. Isula ang ti agsusweldo kada kami adwa. Nagado a sakripisyok para kada kayo, idiubing kayo pa'y. Apay akastamutan ti panagsasaum kanyak si Kalara. Imutan na kadimutan
Si kakaditin ng kasay iti kwarta nga iduldulin ko, Rio, lakay. Ay nawa, saan mo't bakit? No saan asika? Asino ngay nga rod? Diyan ka mo kang gaa. Manuti mapukpukaw ya. 6,000 lakay. Anya, Wano? Ninanang tinangkasay. kasaritam ni nanang Amangan no isong agpaiso. Agasam nga iti 6,000 no bilang man. Sigurado ka kadi nga da mapukpukaw bakit? Amang na misplace mo lang. Imposible mat alakay. Ninanang lakit di tinangala iti 6,000. Adda ka din ninanang ditoy, Nana Biule? Nay, awan mo't ni nanang yu ditoy, Lara. Amangan ko nak, no amuyo, no sa dino tinagturungan na. Napansiguro manen, iti ayan dagiti kumari na asugarol. Anya? Naglukon da di ananang? Mas daawak nga raw, tadamanan kwartana. Di kanayon na pa'y nga istoryaan kanya, katbak ng kakanaw. Inbaga na day takada kayo, Nana Biule? Wan, adu ka no nga men, tinakita na bluebells iti pitakam. Anya? Isubliyo no adapay nabati iti kwarta kinupit yun, nanang. Ha? Inton sumaro no, saan kay abasta mangal ala iti kwarta iti pitakak. Kasano ko di ka mo nga minmangtag? Agasam nga iti 6,000 nga inalayo. Nangipipanan nyo iti dadya a kwarta? Awanan na. Ay nawaw. Kasano nga awanan, nanang? Awanan na. Tanaigastos ko nga rudan. Agsaysayang kayo iti kwarta. No para kada kami katdakkel agat at ti 6,000, nanang. Agtrab-trabaho mo't nila kay mo. Masukatan tumanin Ay nanang, tapno amuyo laeng, mabainak launa yan iti manugang yo. Sweldo na ti kwarta nga inalayo iti pitakak. Anya? Tijak pa'y kayat, is-istoryaam kan na Biuli nga ado ti kwartak. Nakababain ti kasjay nanang, naimbag kumaano pudno, ngam saan mo nga rod. Igisayo da ito'y nanang. Ay nawaw. Nateng manan. Na, iso nga rod ti imanayan ti kwartak. Makalawas samutin ang ateng tisidsidaan tayo. Awan ti karni aya. Di kay agbirok iti awan, nanang. Ha? Saan tayo mo't akal dingkag? Ay, pangaasi man nanang. Di yu papudutan ti ulok. Agtipid tayon. Anya? Di kay agreklamo, tanarigat ti agbirok iti kwarta. Agyaman kay kit di tamang mangan kayulat ta. Saan akas iti daduma dita nga agbisbisinda. Anya ti gagara manang? Isubli ko ni nanang dito'y balay, ading ko. Ay nawa, apay mo't manang? Jakon magustuhan ti aramiden na. Apay ka di? Di nakit di kayat ti agsida iti natong. Sigud mo't ngamin manang. Iso ka na yun na napudot ti ulok. Tano adda na luto anateng kat ibelang na. Saan lang aday ta? Basta mangal ala pa iti kwarta iti pitakak. No agistorya ngamin kat patpat yung ti bagbagana iso aday ta. Nairuam mo nga gululbod manang. No mabagbagaan day jay kat naturay launay. Nakababainan kan manong Murillo. Di bali tanalpas matan ti second floor. Mabalin ani nanang ti agnaad dito'y first floor. Ije kamat second floor. Intulod mo mat gaya mo ni nanang itayan ng hilito. Tapno makaamiris lakay. Kasla nakakaasi. Tapno maamiris na asaan anasaya at ti kasjeng aramid na lakay. Agsaysayang iti kwarta. Intun kuan, agreklamo no natang tisida. Kunamlan asino abaknang. Naimbag man tayo manlugot ti kapsat mo nga agnad ni nanang ijay. Un atan alpasan ti second floor ti balay. Mabalin nga agsina ti kaldero da kan nanang. Naturay kan agin babak ng tumat ni nanang. Dahito ti kaldero yaw nanang. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan ang hilito anak ka. Agsina ti kusina tayo. Anya? Dito'y first floor ti balay yaw. Ijayak mo't second floor. Ay nawaw. Apayakas tamutan. Tapno iluto yun. Anya ti sida kayat yaw. Ang mga nagreklamo kay manen no nating ti ipasahangok kada kayo. Ay saan kumamatakas ta Basta. No anya timbagak iso ti matungpal nanang. May mayaten ti kastoy. Ngam ti inaldaw ang masiksikuranak itar alamidon yaw. Ay nawaw, anyat napasamak ken ka kabsat salya.
Apay ka day kabsat. Kimutong kamat. Kita aman tapantalon mo. Naipot ididay takin ka. Saan ka day? Nadlaw mo gayam kabsat. Saan kan samot ten amang mangan? Ay, maikawak nga road. Ha? Narigat gayam ti agmay-maysa. Si kantuma nga men. Nagpatangkeng ka. Agin babak nang ka. Kano bagbagaan da ka. Naturay ka pay. Ay, no amukla kuma. Inuray mo pay anapunuan dagiti anak mo king ka. Anyangay ita. Inlasin da kakat nga rudan iti kusina. Ay, tulungan na kumakabsat. Anya nga iti maitulong ko king ka, kadagiti anak mo matan tinagdesisyon. Ibagam no anya ti rumbang nga aramitek, tapno mapakawandak dagiti anak kaw. Ay kaagbalbaliw ka Di mo kupitan ti kwartada. Kanon niya tinpasango daking ka, isaw ti kanam. Di ka agreklamo, tapno di da makaungot king ka. Narigat nga ta ti agberok iti kwarta kabsat. Ay, nawaw! No saan asika ti agtrap-trabaho, sursuruam ti agtipid. Di ka agpili-pili, kandi mo sayangan ti kwarta asaan mo met anagrigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.